Dobrodošli u DM podcast. Sa mnom je Tajna Klisura. Ona će mi dati odgovore na sve tajne koje zanimaju mene, a vjerujem i sve žene. Dobrodošla. Bolje vas našla i hvala na pozivu. Evo, rekla sam da ćemo pričati o nekim tajnama, a ne bi trebalo da budu tajne. A za početak ću te pitati, jesi li ti u nekom hormonskom dobrom periodu trenutno u svom životu? Rekla bih da jesam. To je nešto što onako dosta oscilira, zavisnosti od životnog stadija, od trenutnih dešavanja i situacija, ali rekla bih da trenutno zaista jesam i zahvaljujući nekim raznim promjenama koje i sama implementiram za sebe, testirajući razne metodologije, trenutno je baš neko lijepo stanje, lijep period. Pričat ćemo o tome da pomogneš i meni, a i drugim ženama kako da dođemo do tog nekog zen stanja u svom organizmu i kako da osluškujemo svoje tijelo na pravi način i uzimamo ono što nam treba. Za početak me zanima kad bismo morali opisati kako izgleda zdrav ciklus, koliko bi nas znalo dati tačan odgovor? Pa nažalost vrlo malo žena bi moglo dati tačan odgovor i naravno to je najveći razlog tome je nedostatak adekvatne edukacije na ovu temu. Zdrav ciklus u suštini izgleda tako što traje između 23 do 35 dana. 28 do 35 dana je neki idealan. Međutim, dosta je predrasuda tu po pitanju toga da ciklus mora trajati isključivo 28 dana i ako traje manje ili više od toga da znači da apsolutno postoji neki značajan problem. Ono što jesu oscilacije koje treba uzimati u obzir, recimo ukoliko ciklus traje više od 35 dana i to se ponavlja neki duži vremenski period ili ukoliko traje manje od 21 dan. Također tu postoje i razni simptomi koje treba uzeti u obzir i to je nešto što se dosta zanemaruje i stavlja se u neku, svrstava se u normalno. Jel? Da, kao pa dobro, to je... Da. Sve je u redu, sve je normalno. Da, i to negdje jeste ono što, nažalost, mnogim ženama se daje kao poruka i jedan je od razloga zašto mnoge žene ne bi znale odgovor na ovo pitanje, jel? Jer ako nam se govori da je nešto normalno, onda ćemo misliti da to jeste zdravo i samim time imamo pogrešnu percepciju našeg stanja. Tako da postoji razni parametri kojima možemo reći da li je neki ciklus pod navodne znake zdrav ili ne i naravno mora se uzimati osoba kao individua i svi faktori života koji utječu na njeno zdravlje. Da, a evo rekli smo šta je normalno, a šta smatramo nečim što nije normalno za jedan ciklus? Mnogo je toga što može pokazati postojanje nekog disbalansa. Konkretno to su naravno jako bolne menstruacije. Stručno to zovemo dismenoreja i ona može biti primarna ili sekundarna. Primarna dismenoreja je u suštini ta bol koja se javlja prvih par sati nakon što počne krvarenje. Ili nekoliko dana. To je sekundarna. To je sekundarna dismenoreja gdje imamo patologiju neku, u suštini gdje imamo neku problematiku koja se mora pogledati malo dublje i mora se vidjeti šta je zapravo konkretan problem. Kome se obratiti? Mi smo pričale, prije nego što će se upaliti kamera, ja sam ti rekla da se jako radujem što imam priliku razgovarati sa tobom, zato što ja kada sam tražila zapravo podcaste na ovu temu, obično sam nailazila na nešto što jeste na nivou informacije kao moguće da pomogne, ali u suštini kome se obratiti kada sumnjamo da nešto nije u redu sa našim hormonalnim promjenama ili bolnim menstruacijama? Pa kako u našem zdravstvenom sistemu konvencionalnom ili zapadnjačkom funkcioniše, to je da idemo prvo ljekaru opće prakse ili onda nas dalje usmjerava internisti, pa internista eventualno endokrinologu ili ginekologu. Endokrinolozi i ginekolozi su specijalisti koji nekako u konačnici obuhvataju ove teme u svojoj praksi. Međutim, ono što je problematika koju ja uviđam je da se ne gleda šira slika i tu. Već da se nekako posmatra izolovani simptomi i oni
za njih se i vrše medicinske pretrage. Međutim, postoje brojne pretrage koje tu ostavljaju se nekako po strani, a mogu nam pokazati korijen, odnosno uzrok samog problema. Koji su to pretrage? Pa konkretno brojni neki disbalansi, odnosno deficijencije na nivou vitamina i minerala. Konkretan jedan od najznačajnijih vitamin D, koji je često nešto što se predvidi, a njegova deficijencija u suštini blokira sintezu spolnih hormona, zato što je on, tako reći, okidač za gene koji su zaduženi za sintezu spolnih hormona. Zatim imamo inzulinsku rezistenciju koja mnogo uvjetuje također i naše reproduktivno zdravlje, kortizol, hormon stresa. Ukoliko je on u disbalansu, on mnogo utiče onda i na inzulin i na nivo šećera u krvi, a posljedično i na naše jajnike, na naš nervni sistem kompletan. U suštini naš ciklus počinje u mozgu. To je zanimljivo, to si mi rekla malo prije i to mi je baš zanimljiv podatak o kojem zapravo nisam znala zaista ništa. Da, dotaći ćemo se sigurno još i detaljnije toga, ali da se zadržim na ovom što se tiče nalaza. Konkretno imamo i takozvani sex binding hormon ili hormon koji je zadužen za, on u suštini prepoznaje koliko su hormoni dostupni zaista u našem tijelu i nekada nalazi iz krvi i seruma mogu lažno pokazati dobro stanje, na primjer testosterona i estradiola konkretno, gdje zapravo ova analiza može da pokaže malo adekvatnije stanje. Ukoliko postoje neki simptomi, a nalazi ih ne pokazuju, onda treba ići ipak malo dublje. Ne treba stati samo na osnovnim pretragama i reći nije ništa i dati te neke, tako reći, osnovne preporuke u smislu nemoj se stresirati ili pi više vode. Tako. To je kao glavno. Da, naravno taj savjet nemoj se stresirati je danas stvarno, mislim, na neki način i apsurdan, jer ne možemo izbjeći stres, to jeste stresore, ali ono što možemo je sebe opskrbiti sa konkretnim resursima. A šta bi bile onda te dublje pretrage? Evo, rekli smo, ako svi medicinski nalazi pokažu da su stvari u redu, šta dalje? Teško da će svi medicinski nalazi pokazati da je sve u redu. Potrebno je raditi dublje analize, posebno tih mikronutrijenata, znači vitamine, minerala. I također proći neku psihološku evaluaciju, psihoterapijski pristup tu dosta pomaže. Naravno imamo i, sad zavisi sve koji su simptomi u pitanju. Ako recimo govorimo o intenzivnim predmenstrualnim simptomima, kada budu jako intenzivni, često se i žene osjećaju kao da stvarno nešto zaista nije u redu i ono što je slučaj kod intenzivnijih simptoma u tom periodu je da imamo različite tipove tog takozvanog PMS-a ili predmenstrualnog sindroma. Imamo i PMDD, to je predmenstrualni disforični poremećaj, znači već ta riječ poremećaj ga svrstava u neku kategoriju patološkog stanja. I o kojem se gotovo najmanje govori. Govori se čak i o PMS-u i o svemu i o hormonalnim promjenama, ali nekako to je stvar kao, ma nije ti ništa, samo imaš malo jači ciklus ili ne znam, malo bolnije menstruacije. Ma i moja mama je tako i Nana, a kad se porodila sve je bilo okej. Da, to je neka rečenica koju jako često čujemo. Kod PMDD-a je specifično to što uopšte ne govorimo tu o hormonima i hormonalnim oscilacijama i ako žena ima izražene simptome u tom periodu, to ne znači nužno da nešto s njenim hormonima nije u redu. Već upravo da njen organizam, konkretno njen nervni sistem i njen mozak, mnogo intenzivnije reaguje na te hormonalne oscilacije koje se prirodno dešavaju u toku menstrualnog ciklusa i konkretno na nivou neurotransmitera, serotonina, dopamina se dešavaju veoma velike oscilacije i onda takve osobe imaju veoma česte i intenzivne promjene raspoloženja. Iz dana u dan, čak i sata u sat mogu da se dešavaju promjene. To je nešto što se dosta
mislim, ne gleda se toliko kao neka problematika. I dosta žena tu biva neshvaćeno i na neki način se osjećaju kao same u svemu tome i kao da niko neće nikad razumijeti kako se one osjećaju. Ali to zaista jeste medicinsko stanje. U tim slučajevima se vrlo često propisuju anti-baby pilule ili čak i antidepresivi kao izvori vještačkih hormona i konkretno serotonina vještačkog, što u nekim slučajevima se pokazalo kao korisno i kao zapravo nešto što pomaže. Međutim, nije dugotrajno rješenje. Ono što u tim situacijama zaista potrebno razumijevanje, edukacija, učenje kako da se koriste određeni alati koji pomažu da se serotonin prirodno u tijelu stvara više. Posebno u tom periodu to uključuje promjenu životnog stila, promjenu prehrane i upoznavanje svoje bliže okoline sa tim problemom. Tako da ljudi koji su bliski osobi mogu znati kako da i oni drže to sve što se dešava. Dakle, da nisu sami. Da, i da možda osoba nema potrebu da se izoluje u tom periodu ako osjeća da će biti neshvaćena i da neće naići na razumijevanje i podršku. Što je najpogrešnije raditi ako sumnjamo da imamo taj sindrom, odnosno jače i teže PMS-ove simptome? Što je najpogrešnije? Pa mislim da je najveća greška ignorisati to i nekako samo čeka da prođe, jer svaki ciklus u suštini ciklus je kao dnevnik tijela. 90 dana treba da prođe dok jajna ćelija ne prikupi određene informacije i onda se ispolje te informacije na tijelu. Dakle, ako recimo imamo intenzivne simptome PMS-a danas, možemo pogledati šta se prije 3 mjeseca desilo u našem životu, a da se sada manifestuje. Dakle, nije samo trenutno stanje. I zato je tijelo važno pamti zapravo. Sve. I sve zna. Zato je važno ne zanemarivati to, ne ignorisati. I kad je PMS u pitanju, generalno posmatramo određene upalne procese u našem tijelu. Oni se dešavaju zato što postoje faktori da li vanjski, da li unutarnji koji utječu na posticanje odbrane u našem organizmu. I sad ta odbrana može biti zato što nam ne prija neka hrana, zato što nam ne prija neko piće, neka kozmetika koju koristimo, neki proizvodi za higijenu, a može biti da nam ne prija naše okruženje, da nam ne prija neka osoba. Mi smo cjelovita bića, znači imamo imamo dušu, to jest emocionalni dio, i imamo naš i tijelo. Znači, sve je to povezano i nijedno ne možemo isključiti kad posmatramo određeno stanje. To je integrativni ili holistički pristup koji zapravo tretira uzrok problema, a ne posljedicu, to jeste simptom. I granice u životu su, recimo, iz moje perspektive nešto što je iznimno važno za zdravlje svih ljudi, a ako govorimo ovdje konkretno o temi ciklusa, onda je to nešto što prvo trebamo sebi znati postaviti, pa onda i okolini. A za ženu je najvažnije da pokuša da bude žena, a ne da se uklapa nužno u taj muški sistem koji jednostavno ne može isto funkcionisati jer nemamo iste hormone. Muškarci imaju testosteron koji skoči ujutru i opadne oko 3 popodne i to je to. Krene da opada. Mi imamo mnogo više hormona koji u suštini diktiraju naše raspoloženje, naše mentalno stanje, naše fizičke sposobnosti, mentalne sposobnosti i nemoguće biti na istom nivou u toku cijelog mjeseca. Naravno, zato smo mnogo jači pol. Da, imamo mnogo više moći. Tako, imamo više moći. A kada bi bila jedna stvar koju žene ne bi nikako trebala ignorisati u PMS-u, koja bi to bila? Konkretno u PMS-u? Da. Na svom tijelu generalno. Evo da ne bude u PMS-u. Mislim da bih izdvojila recimo probavne tegobe. Konkretno sve što ima veze sa probavom. Da li je to želudac, da li su crijeva,
jer naš probavni sistem je zapravo barijera između onoga što mi unesemo u tijelo, ali i onoga što ne možemo da stvarimo, a nije samo hrana, već su i emocije i neki okolišni faktori. I ako postoji tu neki disbalans, moguće, vrlo vjerovatno, da se dešava i disbalans. Da se odrazi, da. Da, i to definitivno da će se odrasti na ostatak našeg organizma, jer kroz naša crijeva u suštini prolaze nutrijenti u ostatak našeg tijela. Ukoliko na nivou crijeva postoji disbalans, u naše tijelo mogu ući neki nutrijenti ili antinutrijenti koji nužno ne bi trebali i onda se dešava određen upalni proces u organizmu. Čak može doći do neurotoksičnosti gdje imamo zapravo povratnu spregu gdje crijeva šalju signal opasnosti našem mozgu i u mozgu se događa zapravo upalni proces. I obrnuto. To je nešto što je jako važno pogledati kad govorimo o PMS-u, odnosno PMDD-u i tom što si me pitala već, a vezano je za šta ne bismo trebali raditi. Ignorisati i konkretno prehranu zaista regulisati, jer ako crijeva nisu sretna, neće ništa. U cijelom tijelu će postojati podložnost za određen vid disbalansa. Evo, dala si mi super šlagvord, pričamo o ishrani. Koja je tu zapravo hrana koja može ublažiti PMS i da li može? Bolne cikluse, hormonski disbalans i zašto nekako to još uvijek nije stvar neke dio, odnosno edukacije, jer pričamo o svemu, ali slabo pričamo o tome da nas zapravo hrana nam može biti pomoćnik da riješimo neke probleme. Da. Pa ja volim uvijek krenuti od tanjira prehrane, ne znam da li vam je poznato kako izgleda. Dakle, to je najjednostavniji mogući alat koji možemo koristiti kad je u pitanju vraćanja osnovama. Kada radimo s ljudima u praksi, uvijek krećemo od toga. Prvo uzmemo sve ono što znaju i obrišemo i onda uzmemo tanjir i zapravo naučimo šta je to u njihovim frižiderima, ostavama, šta je to od namirnica, koji nutrijenti su to i onda kako možemo to staviti na tanjira da bude balansirano. Većina ljudi već u svojim frižiderima ima neke osnovne namirnice, ali mnogo ljudi ne zna kako da ih koristi. I onda mi zapravo krećemo od toga. Kad je u pitanju hormonalno zdravlje, jako je važno podržavati jetru. Jetra je organ koji voli mnogo vlakana, koja se nalazi u povrću, konkretno voću i onda i cjelovitim žitaricama. Također imamo i konkretno prehrambena vlakna u istim ovim namirnicama. Dakle, jetri treba pomoć da eliminiše višak hormona, da u suštini metaboliše te hormone, jer ukoliko imamo i višak hormona, tad se također dešavaju određeni disbalansi na nivou tijela i to osjetimo i kao PMS simptome i bolnije menstrualne cikluse, odnosno bolnije menstruacije. Spomenula kortizol, kako zapravo možemo prepoznati da imamo nekako sami osluškivati svoje tijelo, višak kortizola u nekom stresnom periodu. Što se tiče nekih fizičkih simptoma kod žena, to je pojava nadutosti u predjelu donjeg dijela abdomena. Je li samo ujutru, kao kažu da je to ujutru ili je to? Može biti ujutru, može biti u ostatku dana, nije nužno. Ujutru je jutarnji kortizol i u suštini mjerilo, on je najvisočiji tada, 2 sata nakon buđenja, ali nije to toliko relevantno kad govorimo o ovim fizičkim simptomima. Mogu se desiti aritmije ili palpitacije srca, nagli padovi energije. To je dosta povezano sa inzulinom. Ako nam je kortizol povišen, imat ćemo i vjerovatno disbalans na nivou šećera u krvi i samog inzulina. I taj inzulin je također zadužen zato što se u predjelu donjeg abdomena masno tkivo više skladišti. Tako da je to jedan od simptoma. Smanjen fokus. Kad kortizol je povišen, to je već disbalans na nivou nervnog sistema. Po polivagalnoj teoriji koja u suštini kaže da jedan nerv, konkretno vagus nerv, diktira cijelo naše zdravlje. Imamo simpatički nervni sistem, odnosno autonomni, to je
cjelokupan naš nervni sistem koji nije pod našom voljom. I onda imamo ovaj simpatičku granu. Vjerovatno ste čuli, to je onaj bježi ili bori se, fight or flight odgovor. I kad je povišen kortizol, ta grana nervnog sistema je preaktivirana. Kada se to dešava, u našem tijelu postoji konstantna potreba da bježimo od nečega ili da se borimo protiv nečega. To je pod navodne znake. Ne znamo da li nas nešto progoni ili smo sami sebi nametnuli milion obaveza. Znači, progoni nas obaveze u principu. To je ono kao fear of missing out isto, kao imamo. Apsolutno, fear of missing out. Telefon, da li zvoni, hoće li me neko nazvati ako ostavim telefon. To je ta kondicioniranost društvena na koju smo, nažalost, jako navikli i jako nam je teško bez stimulansa. To je taj dopaminski kik koji mi u suštini dobijamo i od društvenih mreža i od svih tih nekih eksternih faktora i zato je ljudima jako teško da budu sami. Jer prosto tijelo je naviklo na stimulaciju i maloj djeci je sada to isto problematično, ne možemo im oduzeti telefone. Ali šta se dešava s kortizolom? Dakle, u tom stanju tijelo ne može optimalno funkcionisati jer konstantno imamo taj neki strah koji je prisutan i fokus nije na obavljanju zadataka u smislu mentalne prisutnosti, čak nije ni na tome da budemo u miru sa nečim što radimo, već je na tom preživljavanju i zbog toga je vrlo vjerovatno da će i memorija da bude oslabljena. Tako da mnogo je faktora koji mogu zapravo ukazati na povišen kortizol. Zanima me, spomenula si djecu na telefonu, ja ću se vratiti sada na neke mlađe generacije, odnosno na djevojčice. Zanima me koliko oni danas zaista ranije sazrijevaju kada čujemo sada da djeca danas ranije dobivaju svoje prve menstruacije i svoje prve cikluse. I da li je normalno, ajmo reći žargonski normalno, da sada zapravo i ciklus dolazi ranije kod djevojčica? Pa definitivno to jeste slučaj da se dešava, brojna istraživanja to već i potvrđuju. A razlog tome je, mislim, brojni su razlozi, ali sve ih možemo nekako svesti pod tu promjenu koja se globalno desila na nivou načina na koji mi živimo kao ljudi, jel? Prehrana je mnogo drugačija, gdje imamo recimo konkretno mnogo više prerađene hrane i transmasti u prehrani mlađe populacije koje konkretno utječu na preuranjeno lučenje jednog hormona, odnosno proteina koji se zove kispeptin i on postiče lučenje spolnih hormona. Dakle, masti uzrokuju povećano lučenje spolnih hormona, te zasićene transmasti. Imamo tu i šećere, naravno, prerađene šećere u hrani, mnogo proteina koji su i hormonski tretirani, odnosno namirnica, koje su bogate vještačkim ovim hormonima. Onda imamo i endokrine disruptore koji se nalaze u kozmetici, proizvodima za čišćenje, okolišni faktori i genetika, naravno, tu mnogo utiče, gdje ukoliko je recimo majka djevojčica imala menstruaciju, prvu menarhu u određenim godinama, vjerovatno je da će i kćerka isto tako u tim godinama da dobije svoju prvu menstruaciju. Da li to znači da će prije ući u menopauzu zapravo te djevojčice? Ne mora značiti, ali jeste veća vjerovatnoća od nekih zapravo oboljenja poput karcinoma dojki, karcinoma kad je u pitanju reproduktivni sistem, i mogu se desiti i neki lažni znakovi perimenopauze u 30. godinama. Koji su to lažni znakovi, evo zanima me? Pa slično kao menopauza, ali to onda zapravo kada vidimo da postoje ti simptomi, naravno rade se pretrage i u većini slučajeva je tu zapravo preaktiviran upravo ovaj simpatički nervni sistem ili disautonomija, to jeste disbalans na nivou nervnog sistema, gdje su zapravo veoma slični simptomi menopauzi. Tako da žene koje su pod ekstremnim stresom i počnu ciklusi da im se smanjuju, odnosno da imaju manje ciklusa u toku određenog vremenskog perioda, to
može biti više znak da je u pitanju nervni sistem konkretno i potreba je da se regulišu životne navike, životni stil prije nego što se da hormonska terapija. Cijeli jedan sistem organizma. Ti si rekla da to traje 3 mjeseca zapravo. Jeste. Mislim, najmanje rekla bih. Da. Da. Koji simptomi menopauze najviše iznenadi one koji nisu spremni? Pa svi smo čuli za valunge, za te promjene kad je u pitanju možda tjelesna kilaža i slično, ali mislim da žene najviše iznenade te mentalne promjene. Mnoge žene znaju reći ne prepoznajem sebe u ogledalu, ne znam ko sam, fokus se mijenja dosta, koncentracija i taj nekako, obzirom ako žena doživi nešto tako, manjak razumijevanja i podrške od strane okoline, posebno ukoliko se radi o okruženju koje onako jednostavno nije edukovano kad su u pitanju bilo kakvi procesi vezani za tijelo i za zdravlje, onda je jako teško samoj ženi da objasni bilo kome šta joj se dešava, jer malo ko će moći to da razumije, a i ona sama se nađe u nekom međuprostoru. Tako da mislim da je zapravo jedan od iznenađujućih simptoma upravo taj kao magla u glavi, tako da je nazovem, i manjak osjećaja da su prisutne u sebi, u svom tijelu. Vrlo često se zna desiti i da počnu da preispituju svoje zanimanje i to što žele da rade, kao neki shift identiteta da se počne dešavati. Ali to jeste ulazak u stvarno drugi neki identitet. Potpuno neki novi, kako kažemo, arhetip. Životni period gdje žena ulazi u neku novu moć koju do tada nije dotakla, ali taj prilazni period zaista zna. Nije nama lako sa toliko moći i toliko prelazaka iz hormona u hormone. Znaš onu krilaticu iz Spidermana? Da. Sa velikom moći dolazi velika odgovornost. Velika odgovornost, da. Reci mi na koji način promjene ciklusa mogu ukazati na probleme sa štitnom žljezdom? Mogu. Imamo konkretno invertni ili reverzni T3 hormon koji se vrlo rijetko uzima u obzir kada govorimo o štitnoj žlijezdi i on zapravo jeste jedan od značajnih parametara koji u tom slučaju možemo gledati. A nužno kada govorimo o poveznici između uzroka, da li jedno uzrokuje drugo, sve nekako se vraća na to stanje u kojem je tijelo osjetilo da nije sigurno. Dakle, sigurnost u tijelu znači miran nervni sistem. Ako iz određenih razloga tijelo nije sigurno duže vremena, onda se to može manifestovati ili na nivou štitne žlijezde ili na nivou reproduktivnog sistema. Kod žena su nekako ta dva endokrina sistema najčešće pogođena. I možemo imati jedno i drugo u suštini. Kod žena koji imaju recimo hipotireozu ili smanjenu funkciju štitne žlijezde, PMS simptomi znaju biti izraženiji, a kod žena koji imaju recimo hipertireozu ili ubrzan rad štitne žlijezde imamo recimo jake migrene vrlo često pred ciklus, pred menstruaciju. Su to takozvane menstrualne migrene ili oni imaju neke također se posmatraju individualno? Od ih više gledamo individualno. Ali ono što sam ja u praksi primijetila je da se kod žena koji imaju ili Hashimoto tiroiditis, znači autoimuno oboljenje štitne, ili samo hipotireozu, vrlo često javljaju i menstrualne migrene. One mogu biti povezane sa statusom feritina ili generalno ukupnog željeza u krvi, krvnom slikom. Mogu biti povezane i sa nekim psihološkim karakteristikama. Opet se vraćam na ovu temu granica. Za žene koje imaju probleme sa štitnom, vrlo često je tema neadekvatno postavljanje granica u životu gdje je teško reći ne i mnogo tereta nose, a glas ne govori ništa, jer ne izgovara. To se negdje taloži. Jeste. Naša štitna žlijezda je u suštini
naš glas i ukoliko ga vrlo često potiskujemo, onda će morati negdje da se to manifestuje. Znači opet se vraćamo na ono stres. Stvarno je korijen većine problema koji su fizičkog tipa nije nužno samo u stresu, trenutnom, akutnom, ali može biti nešto što je ranije nekada se desilo, pa je potisnuto i onda se desi neki trigger i to izađe na površinu. Dakle, ne mora biti situaciono u datom momentu. Ali da, rekli smo tijelo pamti. Da. A koliko često žene dolaze sa pitanjima o ishrani i koliko promjena prehrane generalno može pomoći? Evo, pričali smo više puta, smo spomenuli ishranu. A koliko često zaista dolaze sa pitanjima o ishrani? Ili to zanemaruju, kao stavljaju po strani? Ajde ti meni vidi šta je ovo, lako ću ja za ishranu. Mnogo žena zapravo i mnogo žena želi da uči kada se već obrati nekome za pomoć. Konkretno meni, većina žena koje se obrati za pomoć zaista su otvorene zato i da nauče nešto. A ne samo da im daš gotov recept ili jelovnik. I generalno ja više volim raditi edukaciju, osvještavanje i posticanje samoresursnosti. Jer život se mijenja, tako da ne možeš uvijek biti ovisan o drugim ljudima. Kad je u pitanju tvoje tijelo, treba i naučiti o njemu i znati kako prepoznati signale koje šalje da bi se na vrijeme moglo reagovati. Kad je prehrana u pitanju, mnogo može pomoći. Kao što sam rekla, iz naših crijeva dalje određeni nutrijenti idu u naše tijelo. I ukoliko prehrana nije adekvatna, to je već pogodno tlo da se desi disbalans i na nivou naših hormona. Postoji određeni nutrijenti i namirnice koje su značajnije kad je u pitanju ciklus, ali generalno sve se svodi na to da prehrana bude bogata vlaknima, prvenstveno, da imamo dovoljno proteina u prehrani i da su iz provjerenih izvora, što je danas relativno teško, ali je moguće. I omega-3 masti ili te, tako reći, zdrave masnoće su iznimno bitne zato što one smanjuju upalne procese u našem tijelu. Konkretno, utječu na smanjeno lučenje određenih molekula koje postiču grčenje maternice u većem intenzitetu. Tako da ukoliko jedemo više namirnica poput recimo srdela, svježih, po mogućnosti sardina, skuše, inćuna, tih nekih manjih riba koje su sigurne i koje nemaju mogućnost da zadrže veliku koncentraciju teških metala, to može pomoći organizmu da se bori, tako reći, sa upalnim procesima u tijelu. Čak imaju istraživanja koja kažu da toliko su omega-3 značajne za naš cjelokupni sistem da čak i mogu pomoći kod osoba koje su u teškim depresivnim stanjima i suicidalnim stanjima. Tako da utječu na naš nervni sistem, ne samo koliko je bitno edukovati ljude kad piti, šta, koliko, jer danas ljudi nekako na svoju ruku uzimaju suplemente bez da razmišljaju o tome koliko su unijeli kroz ishranu, koliko su ti suplementi provjereni i kad je u stvari pravo vrijeme za koji suplement. Evo, za neke osnovne ćemo pričati o D-vitaminu, magneziju, omegi. Da, jako je važno edukovati ljude o tome i ja sam se često znala susresti upravo sa neadekvatnim rasporedom, prekomjernim. Uzme se kao pa se popije. Da, i naravno koji su izvori. Recimo magnezij imamo 10 različitih tipova magnezijuma u obliku suplementa. Svaki od njih radi nešto drugo i svaki od njih jeste potreban u određenim situacijama. Recimo magnezij glicinat nam je najbolji ukoliko nam je važno da poboljšamo svoje emocionalno, mentalno stanje, utiče dosta na nervni sistem povoljno. Kad govorimo o nekim najosnovnijim, ja bih rekla magnezij je jedan od najvažnijih za današnje vrijeme zato što direktno utiče na smanjenje efekata stresa u našem organizmu. Ali je tačno da ga je bolje konzumirati kroz kožu nego oralno? Zašto se to kaže? Zato što dosta ljudi danas
ima disbalans na nivou endotela crijeva. Dakle, resorpcija je niža zbog toga i zato se kaže da je bolje kroz kožu, ali ja bih rekla da je jako važno i oralno uzimanje magnezijuma i da se ne može baš nadomjestiti to sve kroz kožu ukoliko postoji značajnija deficijencija. Spomenula si jedan oblik. Koji su to još oblici magnezija koji su nam korisni za sve? Da, imamo citrat, malat, treonat. Mislim da je citrat nekako najčešći, da ga svi konzumiraju bez da znaju. Citrat se često savjetuje kod recimo probavnih problema, konkretno ako imamo obstipacije česte i slično. On može značajno pomoći i njega uzimamo uvečer. Magneziji, zato što utječe na umirenje nervnog sistema kada nam je to zaista i potrebno. Zatim imamo D-vitamin koji naravno treba prvo provjeriti status pa onda adekvatno suplementirati. Rekla bih omega-3 da je tu isto u toj grupi nekih čestih probiotici ili simbiotici gdje imamo i prebiotike i probiotike zajedno. Naravno tu je opet važno koji sojevi za koje stanje. Nekad je probiotik dobro uzimati ujutru na prazan stomak, nekih minimalno pola sata pred obrok, a u dosta slučajeva se pokazalo korisno da se uzima čak i pred spavanje nakon što se završi obrok i prođe neko vrijeme i hrana se. Jer se vjerovatno sporije apsorbuje ili? Pa bolje je njegov djelovanje zato što imamo cijelu noć, tijelu je dosta lakše da usvoji efekte koje on zapravo ima. Kada uzimamo C vitamin i u kojim količinama, jer ljudi danas ga znaju, neću reći zloupotrebljavati jer je to samo vitamin C, ali nije ga dobro uzimati previše. Ujutru ga možemo uzimati uz doručak i nekih 1000 miligrama je gornja neka granica koju bih ja rekla. Da, mislim, opet zavisi za šta. Da li je preventivno, da li konkretno ako imamo recimo anemiju, onda ga uzimamo uz obrok da bi se moglo bolje željezo iz hrane reabsorbovati i naravno zavisi od ostalih grupa suplemenata koje eventualno osoba uzima. Ali 1000 miligrama ne prelaziti više od toga, on može isto da utječe negativno na sluznicu želuca ako se pretjerano konzumira, tako da jako je važna edukacija. Važno je znati koji oblik uzimati i jednostavno biti otvoren za to da neke stvari neće odmah se riješiti i djelovati i da suplement nije zamjena za ishranu. Zanima me, ja sam te pitala privatno ovako, da li je tačno da E-vitamin pomaže u predmenstrualnom sindromu? Da, on je snažan antioksidans i mnogo utječe na generalno progesteron, konkretno, hormon koji, ja kažem da je on kao neki naš sedativ. On smiruje estrogen zapravo. Pa možemo reći da smiruje efekte estrogena. On utječe na, odnosno njegov najveći nivo doseže u toj lutealnoj fazi ciklusa, znači nakon ovulacije. I njegova svrha je da pripremi našu maternicu na potencijalnu oplodnju. Dakle, zadebljava unutarnji zid maternice, endometrij. I E-vitamin dosta utječe na to da se adekvatno luči progesteron i potencijalno i smanjuje upalne procese koji su u tijelu prisutni. Tako da definitivno može pomoći. Ali opet kažem, i to je važno individualno, htjela bih da naglasim za sve osobe koji budu gledali podcast, da sve naše savjete naravno uzmu sa rezervom, ne uzimaju lično, već se posavjetuju i sa stručnom osobom prije nego što bilo šta primijene na sebi. Spomenula si ovulaciju, o njoj se manje govori nego o predmenstrualnim simptomima. Koliko ovulacija zapravo može iscrpiti jednu ženu i na koji način može utjecati na njen svakodnevni život isto kao i ciklus?
Pa, apsolutno se ne priča o nekim negativnim stranama, tako reći, ovulacije. Ona može biti izuzetno bolna. Da. I može biti čak i emocionalno zahtjevnija nego sam PMS period. Ono što je vrlo često slučaj kada žena ima bolne menstruacije, da ima i izuzetno bolne ovulacije. Ovulacija se svaki mjesec dešava u drugom jajniku, znači jedan mjesec je u desnom, jedan u lijevom i obično... Ima bolne ovulacije, obično i osjeti iz kojeg? Jeste. Osjeti se u vidu tog pritiska, jel u tom dijelu tijela često se zna desiti problem na nivou probavnog sistema, pa se može javiti obstipacija u tom periodu. Dešava se bol u lumbalnom dijelu kičme i naravno mogu da budu intenzivne emocionalne promjene, jer ako postoji disbalans na nivou estrogena, iako je recimo mnogo testosterona u organizmu žene, to može značajno da utiče na njeno emocionalno stanje. I tu nekako je važno sagledati, prvo vratiti se da vidimo šta je uzrok toga. Ne mora značiti nužno da je dominacija androgena, to jeste da ima više testosterona nego estrogena, ali trebamo provjeriti to. Pa onda sex binding hormon koji sam spomenula na početku. Zatim vidjeti da li postoje neke ciste na jajnicima, da li postoji miom ili neki polipi koji bi možda zbog tog procesa ovulacije bili, tako reći, pod udarom, većim pritiskom. Mnogo je toga. Evo, tad se žene najviše žale na kožu zapravo. Ili su tada sebi najljepše, ili su tada im je koža ugrožena ili nije. A zapravo cijeli proces koji se dešava unutar nas samih je puno teži od onog što vidimo svana. Da, to je recimo nešto što bih htjela nadodati na ono pitanje šta ne bi trebale ignorisati u našem tijelu od simptoma, a to je sve ono što je iznutra. I mi reagujemo, nažalost, jer društveno nam je tako nekako nametnuto, kada se dese promjene izvana, zato što to primijetimo. Da. Ako smo konstantno u frci, u žurbi, u stresu, naše tijelo u suštini nije, mi ne možemo da osjetimo nužno sve te simptome. Nema prilike. Da, znate ono kad osoba ode na godišnji odmor i razboli se, obično. Da. Zato što je tek tijelo moglo da odahne i moglo je da, tako reći, da sve te signale na svjesnom nivou nama da ih osjetimo, jer se tijelo tada osjeća, da, i osjeća se sigurno da to uradi zato što osjeća da imamo kapacitet da ih saniramo. Da. Kad smo u poslu puno i u obavezama, nema kapaciteta da se bavimo time, jer imamo puno drugih stvari, tako da i tijelo neće poslati te signale, što ne znači da se nešto ne dešava unutar nas. Da. A reci mi koliko je zapravo normalno da traje jedan ciklus, evo, za one koji ne znaju koliko dana je normalno i kada treba da se zapitaju i da se jave svojim doktorima sa tim problemom. Da, pa istraživanja kažu da je negdje normalan ciklus 4 do 7 dana, neka traje čak i 2 dana. Nije normalno da traje duže od 10 dana, to je već znak da nešto nije u redu, zavisi od toga, znači prvi dan menstruacije je prvi dan normalnog krvarenja. Ako imamo tačkasto krvarenje, smeđi iscjedak prije, to nije prvi dan, to nisu dani te menstruacije, to je ostatak prethodne menstruacije. Tako da je to isto važno uzeti u obzir kad posmatramo ovo trajanje. I ako imamo neku aplikaciju za menstrualni kalendar, da prvi dan ciklusa unosimo baš kad pravo krvarenje krene. Koliko je bitno evo za jednu mladu ženu da vodi taj svoj kalendar u kojem će pisati i kako se osjeća, ne samo kada dođe do problema, kako bi se mogla nekako svrnuti i vidjeti neku svoju anamnezu zapravo. Pa izuzetno važno. Zato što prvenstveno daje nam moć nad svojim stanjem na neki način. To jeste daje nam mogućnost da ne tapkamo u mraku i da
možemo da dođemo sa nekim konkretnim parametrima, eventualno stručnoj osobi kad dolazimo na pregled, da možemo da kažemo, ovo sam primijetila da se dešava iz mjeseca u mjesec, jer zaista onda će nam stručnjak moći dati konkretnije smjernice. A ovako bi morali eventualno skupa prolaziti kroz to određen period. Da, ili neku opštu sliku bi imali. Imali bi opštu sliku i generalno na osnovu opšte slike je jako teško dati adekvatne smjernice. Pa bi se onda moralo prolaziti. Jer stvari su individualne. Da, tako da je jako važno i važno je pratiti ne samo dan krvarenja, prvi, drugi, zadnji i dan ovulacije, već i te emocionalne promjene, simptome na nivou tijela, šta se dešava, da li se neki grčevi, bolovi u abdomenu dešavaju mimo predmenstrualnog, menstrualnog perioda, da li se dešava padovi energije intenzivniji u toku dana, te aritmije ili palpitacije srca, manjak fokusa i naravno svaka faza ciklusa donosi svoje prednosti, tako da je dobro uskladiti se sa time i nekako orijentisati svoj život prema tome da poštujemo te potrebe koje tijelo ima. I da drugi oko nas to nekako znaju. Jest. Pa sve kreće od nas, to je definitivno. I koliko ćemo biti spremne da ostanemo sa time što smo nekako poželjele za sebe, da se ne prilagođavamo nužno onome što većina društva i dalje smatra kao normom. Tako da ako jedna žena krene da radi promjenu, vidjet će druga i to je jedan domino efekat koji ja zaista vjerujem da može da se desi i dešava se, sve se više priča o ovoj temi. I meni je drago što se sve više priča o ovoj temi, što živimo u 21. vijeku gdje možemo ti i ja da sjedimo i tako otvoreno razgovaramo o nečemu o čemu se davno trebalo otvoreno razgovarati, a ja se ipak sjećam da kada sam ja krenula nekako u te godine kada sam dobila ciklus, još uvijek su se ulošci pakovali u papirne kese u prodavnicama. Još uvijek je bilo sramota poslati muškarca po tampone, tako da drago mi je da smo danas ovdje gdje jesmo i lijepo je biti žena. Da, tačno. I meni je zaista drago da i sada našim znanjem, edukacijom, interesovanjem, radoznalošću možemo da promijenimo taj narativ koji je ranije postojao i da nekako samo kažemo ok, tako je bilo ranije, sada je nešto drugo i to je naš izbor. I imamo sve resurse koji su nam potrebni u svojim rukama. Samo je potrebno da im se okrenemo. Baš tako i sve informacije. Jeste. Hvala ti puno što si bila moja gošća. Hvala vama, uživala sam.